Prvo, nakon otvaranja vrata i pripreme površine, nanosimo veoma važan sloj vibroizolacije na unutrašnju stranu. Pre nanošenja, ništa manje nije važno zagrejati ovaj list i pripremiti bitumensku osnovu da bi se zalepila za metal. Približna temperatura zagrevanja je 40-45 stepeni da materijal bude dovoljno vruć, ali da ruke u rukavicama mogu da izdrže. Veoma važan korak je i prikatka materijala. On je namerno podeljen na kvadratne sekcije kako bismo vidjeli gde je prošao prikatni valjak i da ne bismo propustili nijedan deo. Tamo gde vibroizolacija nije dobro prikatana, vremenom se zbog kondenzacije stvara vlaga, koja će u budućnosti izazvati pojavu rđe na metalu. Prikatka se radi od centra lista ka ivicama, kako bi se izbegli mehurići vazduha unutar materijala. U stvari, ovo je najduži i najzahtevniji proces u zvučnoj izolaciji automobila. Za najbolji rezultat je u suštini dovoljno 70-75% pokrivenosti površine, ali mi preferiramo da zatvorimo oko 80-85%. Sloj bituma ima odličnu adheziju sa metalom, a sloj folije povećava krutost i odbija infracrveno zračenje. To znači da je zimi u automobilu toplije, a leti hladnije. Automobil duže zadržava toplotnu izolaciju.